mutari wa ngavana Kawira mwangaza wa mantu jege watho niwe wakili Mugambi Imanyara nethiritwe akioneka kwigika munini wa rais omwingate Rigathi Gachagua KUUGA Gachagua engigiuta tena watho. Mugambi augite mbunge cio ijire itithingatirite watho kagita karia barengaga Gachagua na ne abati kuthikirwa ni koti kenda kinyawe ona kioto. Mutugikare niwe wina rugonoru. Wakili Mugambi Imanyara naugite tagarara mbunge ya seneti rirera jukirira kweberia Rigathi Gachagua obisine ationete kanya kagwitetera ikirikanwa Gachagua ajirwe kwa chibitari. Mugambi aliuga mbunge ije yetire giuta tena watho na nande akiuga metho jonthe ni koti jategete jona kethire karungamana umana ye Gachagua kioto. Iba violate constitutional right ya Gachagua ya kwewa kanya ga gwitetera na wala mbije sheria kethera koti cia Kenya ikathingata sheria na nindi nande tuyete tweterete tuona kethera koti ketho ire independent wala buga ito respect independence of the judiciary. Independence yu igatestwa na kesi ya Gachagua no ntuguti kesi yenge itonyeri thirikari in the history of Kenya nkuruki ya Gachagua. So na ndiro tukamenya kethera koti ni independent kana ti independent. Koti ketho independent Gachagua gachoko bishi nonto ataye wakanyaga gwitetera na turegete kayitwe bungi bogwika werune. Wakili Mugambi aliuga kuringana watho bwa kigatiba munini wa mutongirwa mugongo kwa thaiji abati kwithira Rigathi Gachagua, lakini conservative onda ichoka ya manto kumarira ukwambiria kuuga irio violations cia kuciambiririe ku Gachagua akagwa ciambiririe ntukwira ndaikirwe National Assembly batithithitie public participation. Conservatory onde ite ikarungika manto yau yonde kuma nyuma na ku mwangatha hii as we are talking no ntukwina koto onde kuga ne janire conservatory onde kuga Gachagua no ukenderea. Deputy President wa Republic of Kenya aja tukwariria Geoffrey Rigathi Gachagua. Ungibura Mugambi orotete ariuga koroto kwa CS kithure kindikita munini wa mutongirwa mugongo ariuga kinya mutaratara ne jwetere giuta tena watho kindiki kana Deputy President umweru no mwanka atwike vetted na vetting process parliament by 16 days kana mieri iri imbi tumi by mieri iri ikenda bathiurukia rieto ria kindiki Kenya yonthe rikithitherwa public participation no ndwetete gutwika Deputy President wa Kenya na atiringeri kura kwa aringi ba kura no mwanka rieto ria rithiurukwo Kenya yonthe ba muchunku ne ba mumenye Deputy President weta wa kindiki ni atia kari aragia atia imenye jari kwathithitie iwega boi kwena bu ba Kenyans ba mumenye na ba approve through public participation na ande public participation utigintu kirario rieto ria kinyure parliament yu within 1 hour ya kurukua. Kenyans bandi na right ya kumenya who is kindiki na no wetete utweka Deputy President na bukariga no kinya kindiki no atwikire president yu ateringiri kura. It is possible. Mudiene Mugambi ariuga gitege kikende kya kuthaganwa ariuga no kai kwenda guchenchano na kya CJ Martha Koome gitege kibomba kuona yakambo nenkeri no ntibwendi. Unfortunately that is not the truth. Gitege kieja Meru gitege ya Martha Koome gigaitwa Meru Chief Justice na bukarika na Mugambi na bwirite u ntikwenda kuga anything more lakini ankwenda bwira gitege ya Martha Koome gikethwa kithinene muno waye wagikia deputy na no ugo akaru na bukamburia ketha ndikiruria ntikiruria but I know how things work. Wende ubwira tigwe ni bwitara mathabu jenu wone kethira ibunduki buguchenjania na banda kana ibanda buguchenjania na bunduki. Report to cia weru weekendi ria kwa rieto ni mutuge kare.